webahlali Usophie Lichaba uyabeka ngendlela afila ngayo umzansi ama-South Africans, the way abeka ngakhona ngomunye umuntu methe waficwa isimo sokuthi eluza umzimba, encipha egazini, ukuthi umzansi awurealize, awuboni ukuthi bafila njani methe bafica ileso simo abantu esithe sabafica bese mehlweni abantu. Uyabeka ke ukuthi uthe kwamfilisa njani ngendlela azizwa ngayo yena adlule kuyona, ngoba manje right uyapick up, kodwa useyabeka ukuthi ama-South African athe amfilisa njani, awukuzweki. Uthe wazibekela ke Usophie Lichaba ubhlungu adlule kubona or adlula kubona nje bethe wehla phela egazini. Useyabeka ukuthi njengomunye naye osemehlweni abantu ubonile ukuthi ama-South Africans amdicilela phansi kanjani omunye umuntu methe wafica isimo esinjalo. Ongangokuba nawe ubeke wathi nawe hamba uyotesta. It's either unento ekhona egazini wena ongayazi ohleli nayo, ngoba the time upointer omunye umuntu wena awuzazi ukuthi uquketheni, wena awuzazi ukuthi uphethwe yini. Ushukela these days uyakubulala, baningi abaphansi ngoshukela ngezifo ezahlukahlukene. Kodwa manje thina ama-South African sivele simdicilele phansi umuntu, singamcabangeli nezinye izinto abhekene nazo empilweni adlula kuzona. Singamcabangeli ukuthi njengoba elwa nempilo ikesimweni esinjena, uphinda futhi azobhekana nathi ngapha emaceleni lapho akasazi, kodwa simudicilelela phansi ngesimo adlula kusona sempilo. Uthe wabeka ke imvo yakhe lo phela oyi-former generation actress ukuthi abantu abafunde ukuthi bazwelane nabanye abantu, hayi ukuthi omunye umuntu medlula esimweni esinzima kanje ubese wena umdicilelela phansi. Ukubeke lokho ke kwazwela ukuthi omunye nomunye akamazi omunye umuntu, naye lesi simo athe wadlula kuso usuke engasibizanga, siyazifikela nje. Ongangokuba singafika kunoma ubani, lokho kumele sikwazi ukuthi empilweni kumele uhlale ulindile, uhlale ukulindele okungenzeka nakuwe. Lokhu lendlela naye hambayo nomunye indlela asangayihamba, asangavuka ayihamba ngakusasa. Usophie indaba ke uthe wakhuluma kwazwela mebeka amazwi anjena, ngoba wonke aliqiniso elingenakuphikwa ukuthi vele impilo awuzikhetheli ukuthi ufuna ihambe njani, phela izokuyisa lapho izokujulukisa khona. Waze wabeka ke nokuthi abantu kumele uyathuthwa kahle uyasiqwayisa ukuthi asijwayelane nabodokotela, ukuthi sizazi ukuthi siphila impilo bani. Uzicheke, uhlale uzazi nawe ukuthi ungubani, umephi, impilo yakho iyapi, ngokuthi impilo masithe yaku-atheka ithi mase ilwa nawe lento mhlambe onayo egazini,
leso sigulo onaso egazini ulahlekelwa okuningi empilweni, uzolahlekelwa impahla like umuzi, like ulahlekelwa imali eziningi empilweni. Uyabona nje uhlangahlangane. So uyasiqwayisa ke, mina ngiyasithanda isiqwayiso sakhe sokuthi asivule amehlo ukuthi sazi, uzazi nawe lapho ukhona ukuthi umephi, ungazodicilela phansi omunye umuntu mawuthe wambona eficwe yiso lesi simo. Hayi ke bahlali, ngiyacabanga ukuthi nami ke ngikhulume kwazwela kwakhona lapho ukuthinta khona kuzokwenza ushintsho empilweni yomunye umuntu. Nomunye athathe isinyathelo ngempilo yakhe, nomunye angathi umebona omunye ekuleso simo asizakale, akhulume kabi ngalowo muntu, abeke amagama athe ngoba phela kulensuku asikho isifo esesingasifihla sisibone silihlanzo. Kodwa ke sengicela ukuthi nami ngehlele ngenzasi, ningakhohlwa ke bahlali, nihlikele lapha ngenzasi, nipresse lela button elibovu lokusubscribe, ningilandele, nibuke futhi nama videos wami. Nginithanda ule kuse kwethupha ziya egwayini.